Құтуғажының қына меймандары келген. Кәп береді екен ашыға. Стор екен жоралары. Жақшы қандай? Жақшы. Айнекті еш ташып қойын немей, қапталымыз. Жолықса қандай жақсы, жолықса қандай жақсы, жолықса қандай жақсы, жолықса қандай жақсы, бар болса қандай жақсы. Ырдай тұрғандар болса ойнап бірім, ырдайсыңар ба? Майлы. Gülümün bolup içine, gözümdün batsan içine, kır gözbey katıp yürümekmin, köngülü bozuk kişiye. Karanın bolup içine, karektin batsan içine, karatpay telem özündü, karaşı buzuk kişiyim. Karatpay telem özündü, karaşı buzuk kişiyim. Karasan başka kişiye, kan tola düşöt içime, ilikse yürek bulkunup, bolon albayım gücüme. Yanaşa kalsan içine, caldırap karayım yüzüne. Balaket kılbasan eken, başkanın girip düşünün. Balaket kılbasan eken, başkanın girip düşünün. Biletip oyum sanamdı, birlikte güyüp canamdı. İlistep yürüp özündü, ekşindi bolup kalamdı. Koy sıfır kıldın sanamdı, Kırgızda sendey tabamdım. Sırtından yürüp kızganıp, sır kol bolup kalamdım. Sırtından yürüp kızganıp, sır kol bolup kalamdım. Gölümün bolup içine, gözümdün batsan içine, kır gözbey katıp yürümekmin, köngülü buzuk kişiye. Aytkanda güyüp ayla yok, aşıktık otu kayda yok. Meni süyeger işensen, men süygön menen payda yok. Meni süyeger işensen, men süygön menen payda yok. Başkanı süysön ayla yok. Ay rahmat, Allah razı olsun. Ay rahmat aka. Rahmat. Tinch boling, mına. Taqsirlarim. Bugungi qonoqtashi бұл
Atınız kim ele taksırım? Sultan. Sultan aka bul Karaguljadan, ha? Karaguljadan. Rıspay Abdыкадыров, Kırgızdın talanttуу жана ко боюнча аткаруучу. Жердеш иниси экен деп айтып атабыз, угуп атабыз. Allah razı olsun taksırım, az şu. Kutacının kutlu jaylosuna geldik şu akalarim menen. Ha, şu nemetip geldiniz ha inşallah. Bata vergen kadırlı insan Ova. jergesinde şu kişini sıyla, şu kişini urmattap, şu kişinin şu sıytörüne. Ana şu özümüzden hazır gelip kaldınız mı? Bir intervyuda berip koysanız özümüzden. Birinci jolu bolup atasız bu aşı jergesinde kanday? Ben uşul aşı jergesinde bu yıl birinci jolu gelip atam. Uşul Kutacının kutlu jaylosuna gelip jakşınakay jer eken. Uşul жерден bir jakşı başı tanılgan insanlar köp çıkkan eken uşul жеринен, adamdın çıgan çıgışı жеринен, havasынан, suusunан deyt. Şu Aytılуу Kurmanbek Batır çıkkan Jallabаттын jayıgına gelip, şu açı jergesine gelip, uşul jerde meyman bolup oturabız. Jön gelbey, akarjonumu kıyagıma ala geldim. Hacı kişi olsa dağı hacı kişini sıy urmat kılıp ırdap, sıyın görüp keteli dep, şu üy bülösü menen aman bolsun. Konok gelgende şu baraka kut özü koşu gelet da şu. Jalpı şu Jetkisi Hudaý taala. Jallabat jergesinde başı görüngen insanlar menen nasipteş, rızkılaş bolup turabız sizler menen. Daim jakşылыкta bir bololu. Şu sizlerden bir jakşı musulmançılık parzdı atkargan bir jakşı insanlar menen köp oturam. Bizge dagı sizlerden juksun, bizge dagı uşul bir dinin bek tutkan, Kırgız saltın, ata saltın bek tutkan bir jakşı kasiyetlerdi bizge dagı ata kılsın. Köp jakşılıklarda bir bololu. Rahmat meyman. Rahmat. Allah razı olsun. Anan bunu жердештерге, bunu taksırlarga, atpuruşlarga bir atpuruş emes de bular hem de bir palvandar değil ha. Yalan palvandar. Palvandarga bir bu bağ bolup atayım, ne oladu? Pişirip atayım. Ular çü degendele bir $10.000 surasa gerek. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mimandar. Ahlan ve sahlan. Konoktor hoş geldingler. Ana bir mentiro berip koysagan, bir ırçı akabız bir suylap ketdi taksırım bir. Çekede bir burunko bir jakşı gelin bir suylap koysanız bir. Bebesin tapıp. Assalamu alaikum jamat. Şu biz bugün Kutacının üyüne Joragap'a geldik. Men jan koşulup atam bugünç. Bu yaktar tanıyım, bu yaktar tanıyım bardığın. Bu yaktar tanıyım bardığın neç. Jeretaldan geldik. Rahmat kuşacıga o şerge apçırıp bizde jayloga apçırıp koy soyuptur, kımız kılıp. Şöyle jakşı bizde mehmançılar. Allah razı olsun. Okan namazları kılgan dualar var kabul bolsun. İman görgüzü baraka kut gelet de inşallah. Allah razı olsun. Ana şu özümüzün akabı, tuğanımız, madaşaka bir suylap koysanız buna. Kanday olup atadi? Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Muna bugün şu ataklı acı, Kutuman acı kılışında bugün Jora gavuz barlar bir kişine. Öz bizim arka öz, sunun arka ötü bir köt degendey. Şu lan şu neme balдар, şu bazardağı balдар. Bu boy ne soy hem kımız öte jakşı boluptu acınık hem. 2-3'ten urup çıktık hem tigenen. Takalız. Ortasını aldı tamaşaladım. Jalangala may olup kaldı hem. Geldim yani mayın az kuydu etip çarçadık. Aysak hem mundayla aldım ele deydi. Munday alganı şu olsa acınık. Rahmat. Şu acı jakşı ötközüp alma hem. Sonuncu erken muna Atavaz, Akçalı degen jeri muna özünün önü ösken jerimiz. Tuğulu ösken muna. Şıltow menen gelbesek, Şıltow menen gelbesek jönle gele albay kaldık muna. Bugün acının Şıltow menen geldik muna. O ayda kara tütünden acayip maksayından, kara tütünden kaçıp yaka geldik hem. Jakşı hem, jakşı ötü odat hem. Allah jakşı hem, Allah şunu Allah. Jön küçük aşağı. Rahmat acı. Özümüzün tuğanımız var, nerede bir sen suylap koş bu. Muna bugün Akçalı özünün Akçalı'da turabız. Muna Akçalı. Bir yerde Kutman ağacı, Kutman ağacının yesin gelgen konaklar jakşı at tuğan beyle deydi. Şunu sodagılı hazır 120 da odat, 100'e jakın sura odat okşaydı. Algan atağı? Çamına kuruştu men kavakta şu şunu at bir tolas men algam. Akabız İman akabızga söz berip koysa. Batır aka. Acımız, maramızda biz acımız şu kişiye. Pataduvan verip cüret buna bugün bir sene aylantıp geldik.
Ekincisinde mına şu birinci men başlayan acığa dep jol berdi gele açını mına çoğun büyük jaylosunda şu kişinin jakşı pata dualarını alıp şu eşigin aldığında gelip taş turganda çay içip oturabız. Şu acı telege maksatda jetsin. Ona ötpegen beyler jak satıp alsın, atlar jak satıp alsın. Önü östü şu sen aksakal oynap жүрür. Allahu ekber. Ne жақсы сөйледіңіз. Allah razı olsun. Үйдің өсі өзіне сұрақ қойса құтайжыға. Менен сөйлейді. Almıştıramız bir geleydi. Bismillah. Қаншаға саттың? Yok satırlek şu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga maktalar olsun, Peygamberimize doğru salam salavatlar olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'ım berip atat, yedirip atat, içirip atat, din meyniyetin berip atat. Allah Teala bardığın şu nuğunda berip atat. 360 müşen nuğunda işletip koydu. Allah'a şükürler olsun. Bala çağa bardık telefon yoldaşlarım menen ertemenen tursan dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ertemenen tursan bala çakan yoldaşlarım çalışasın. Bar aman bolsa alamga padişah oldum deyiver dedi. Kuda kalasın buna özü buna batırakabız başbaran top başbaran bir 15 jorabız var. Kuda kalasın ıntımakbız. Bugün bizi gene kelegen eken Allah için gelip kadamlarını taşlap her bir koygun kadamlarına şularga hasanat soğup birden daraja birden günelerini keçirgen bolsun. Uşlardan büyükler tınç bolsun. Meni urmatta uşaka kadam taşlap gelip kişine birimizi sıylayıp durgan nememiz barlı geldi. Allah'a şükür cemaatimiz ıntımak. Cemaatimiz tolluk katıştı inşallah azdır. Hem bugün kuda kalasa şunda işler bolup Allah'a şükür hemen giyin daha sekin uğunda keteveret. Sizlerge Allah razı olsun. Hizmet kılganlarga Allah razı olsun. Amin. Rabbena hablana min azvacina ve zurriyatina kurratayn ve celna muttaqima imama ve nuran ve hudan ve rahma. Rabbi asr ve la tavassir. Rabbi tam bil hayr. Allah'ım barizge bekem iman versin. Birimiz de Allah için жақсы göre verse Kuday Talam bu dünya ahiret derecamızı kötörgen bolsun. Tapkanlarımızga bereke versin. Bala çakalarımızdan, zurriyatımızdan kıyamatga çeyin takva dindar adamlar ulanıp çığa versin. Amin dep turgan gelgen cemaatga Allah razı olsun. Kuday Talam üy bilen ördeyen bala taram 70 bin perişte menen korkop koygan bolsun. Allahu ekber. Rahman. Söyledi. Bismillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah. Mına şu özümüzdün tuğulu ösken jerimiz açı örönü inşallah. Men emi hadislerde ötkende aytып öttüm urmattуу jamaat. Emi azı bir Sүйünбай Ералиев деген bir жазуучу акын өткөн аксакал киши. Şu aytat da, mana şu toolor jөнүндө aytat da 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор мынтип турушат. Анда да bizçi adamlar karvası için tırışat deydi. Adamlar ete ne bir bu karılık hurmatlı cemaat. Kutman karılam Kudayдын bergen kutu berekesi. Şu kutman karılıkka dayarыбыз деген söz de. Biraz 100 жылдар murun şu tolor turgan bizim ata babalarımız görgön, jet atabızga çerin görgön. Oşol özümüzdün yerimizni, jurtubuzdu şu özümüzdün urpактарга жақсы өткөзүп берүү биздин ыйык милдет. Дагы айтат сөзүндө Sүйünбай Ералиев 100 жылдар мындан кийин да 100 жылдар мындан кийин да сүйүлөр болот ушундай дейт. Дарактар турат шуудурап дейт. Бирок анда дейт биз эле жок болобуз бул ааламда дейт да. 100 жылдан кийин şu дарактар, şu тоолор, эми сөз мааниси şu da özünün nuğunda kete öğret deydi. Bирок deydi. Biz 100 жылдан кийин biz дарактар жерге ыргала deydi da. Дарактар da чыгат экен, көктөйт экен. Сүйүлөр болот ушундай дейт. Ошол эле балык жаштар сүйүшөт, башка болот, мекенди сүйөт. Биз деле сүйүп атпайбыз мына. Өзүбүздүн журтубузду жакшы көргөндүгүбүздөн келдик да. Анан башка бирөө чужой келбейт эч качан. Анан ошо 100 жылдан кийин дарактар жерге ыргала дейт. Бирок биз жокпуз аттың бири гана дейт да. Биз эле жок болуп калабыз дейт да. Ошон үчүн эми 100 жылдан кийин 100 жыл мурун биз да жок элек, андан кийин сиз менен биздер дагы кайрадан ошо топуракка аралашып анан Кудай Тааланын астында эми жаштык кез, мастык кез урматтуу жамаат. Жаштык кезде бүт нерсе болушу мүмкүн да. Анан жаштыгын эскерүү, кайгыруу, анан ал жакшылыктын, жаштык кезинин алгына шайтаний болгон нерселерин эскерүү, бул кайгылы, капа бул жамандык алып келиши мүмкүн дейт.
жамандық алып келиши мүмкүн, кайгы капага алып келиши мүмкүн дейт, эскерип. Биз жаштык кезде мынандай калганбыз, анан вечерлерде болгонбуз. Анан биз бирөөлөр бир ишеден иссе, бир яшик ичип койчу элек. Пансан алганбыз, дыкан алганбыз деген сөздөр болот эле да. Кээ биркилер айтат, ал туура эмес эми ал туура эмес таксырлар. Ошон үчүн эми жаштык кезде эмнеге жумшадың? Жаштыгыңды эмнеге пайдаландың? Жаштыгыңды жакшылыкка пайдаландың, Кудай Таала буйруган нерсеге пайдаландыңбы же Кудай буйруган наразы болгон нерсеге пайдаландыңбы деген сөз менен кыяматта ясалуна ни'матан яумал кыяма хадисте силер дейт. Эки мен берген нематтан сурасыңар. Сөзсүз сураласыңар дейт. Ал дегени ас-сихха дегени ден соолук. Бул ден соолук өтө чоң нерсе. Өтө бир Кудай Таала тараптан берилген бир нематтардын, байлыктын байлыгы bu dен соолук. Bani İsrail коомунда bir insan ömür boyu ibadat namazda болгон дейт. Бирок шайтан васваса кылып жанакы адамды мен ушу ибадатым менен мен бейишке кирсем керек деп мындай бир кибирлик, болду дейм, Кудайга өткөздүм дейм, Кудайды мен Кудайдын бейишин сатып алдым деген ой кетиптир. Анан кыяматта Кудайдын астына барганда Кудай Таала адилин деген сыфат бар, адилеттүү сыфат мындай бир. Кана мен сүйүктүү пендем, сенин таразага сени ушу мага 100 жылдык кылган ибадатыңды коёюм же мен берген нематтарды коеюн дегенде, кой Алла Таала кой. Менин ибадатым басып кетет депти. Анан көзүн чукуп көзүн койгондо Кудай Тааланын нематы деп. Көздү эле коелу дегенде ошол 100 жылдык ибадатын, 150 жылдык ибадатын басып кеткен дейт да. Ошон үчүн эми وَإِنْ تَعُودُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا дейт аятта. Кудай Таала мен берген нематтарды силер менен эсептеше турган болсок, анын эсебине жетпейсиңер дейт. Кудай Таала берген немат бул чоң бир немат. Анан тушта турган Сулайман Кул акабыздын үйү мына азыр бизге кызмат кылып аткан өзүбүздүн бир тууганыбыз, инибиз, дайым кызматта болгон тууганым деп, мында бир агам деп, дайым таштакта болсун, машалла разы болсун. Ушу азыр дуа беребиз, өзүнө сүйлөтөбүз. Замирбек иним Сулайман акам баласы, кичинекей кенжетай баласы ушу кызматта дайым кой союп, жакшы жиликтеп, мындай бир жиликтем жакшы чыгарган, каккан казыктай кызматта турган ушул жигит, ошол жигиттин үйү, ошол бала чакасы менен келип, ошол жерде отуруп кызматын кылып атат. Алла разы болсун Замирбек жигитке. Анан эми азыр мен дагы каалоо мындай бир сүйлөймүн деп каалоочуларга азыр суроо берип көрөм. Анан каары сүйлөсө сүйлөйт, сүйлөбөсө азыр мен азыр ошо Замирбек инибизге барып сүйлөп бер, кичине неметип бер деп айтып көрөйүн. Ал дагы өзүнүн бир сөзүн сүйлөп ошентип көрсүн иншалла. Азыр мен кайрадан ошо таксырларым ошо кутунун бул жер өзү Кукаш ажы деп Сурмакул ажабабын чоң баласы. Кукаш ажынын сүрдүргөн 92-90 жылдары ушундай бир замандар болгон. Деп эле баягы сүрдүрүп ээлей берген да. Ушинтип сүрдүрүп ээлеп койгон экен. Анан куту айтат бир 10 литр кымызга эле бата дуасын алып ошол жерден алып койдум деп мындай бир сөздү айтып атат. Албетте ошол жердин ээси Кудай өзү, бирок бул дүйнөдө ээ болушубуз мүмкүн, бирок бара турган жерибиз 2 метр топурак болуп калат таксырларым. 2 метрлан жер, ана жубагдамын айткандай эле жердин үстүндө гана адамдардын кичине бир убактылуу мындай закондор өтүшү мүмкүн, бирок Кудайдын тахтал ард жердин астына киргенден кийин сенин жериң, менин падышам деп айтылбайт. Ошол намаз окудуңбу? Иманга бекем болдуңбу? Иманга мээнет кылдыңбы? Кошунанын акысын бердиңби? деген суроо сак болот. Замирбек